Selamat bertemu tua bak senentang perkara belajar sebama jaku iban batu sontik ke-5. Jadi batu sontik sekali tu aku dekat mai nuan mending ke siti jaku sebama kita iban ianya awum jua. Jadi reti jaku sebama tu ianya orang ti dua mua atau ke dua hati landi atau ke pintar ngambil peluang lalu keteganya ia boleh penguntung hari sepia. Contoh ayat nuan uliang nak jakuk semama tu bakato. Jantum tu awam jua sengaja ngapi kedua iku agi menjadi ia ti biak ti benum layak ngambil kesetuai ndak uliah diau sebilia laban ia ajak ka diau kediri babilia tuai sida ngai berkongsi engkau menjadi ia dua ikunya tajapan seluainya berdau berumah tangga. Bertemu baru tua batu sontik nangkan kato lalu anda nak subscribe ngagai channel tu serta tekan butang loceng ambil kenuan ulian nerima notifikasi senentang video aku ti pemaduk baru. Anda lejuk serta bantu ngapa belajar kerja ku semama kita iban laban ti ukai kita sapagi lalu enti ndak diatuk kemayagi. Terus kesukun nuan ngagi aku lebatnya meh jadi keperangsang aku untuk terus aktif buat channel tu. Nya aja terima kasih. Thank you.